Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu, da su živi pokojni Čaušesku i Enver Hodža, gospodine Buturoviću, vi bi danas ni krivi ni dužni dobili orden. Ali, pošto više nema Sikuritete i Sigurimija, ostaćete bez ordena, ali ovaj zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost ostaće upamćen kao jedno revolucionarno rešenje kojim se ne bi postidjeli ni ova dvojica pokojnika, a bogomi ni Savo Joksimović, evo ga pominjem drugi ili treći put danas. Mislim da bi bilo najpoštenije da tužilaštvo koje već nekoliko godina vodi postupak protiv Dejana Peruničića, koliko večeras nakon izglasavanja ovog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost odustane od optužnice. Jer sve ono zašto se sudi, gospodine Mandiću, Dejanu Peruničiću, a tamo smo oštećeni i vi i ja, sada će biti normirano u ovom zakonu i mislim da Dejan Peruničić treba da bude potpuno aboliran, da mu se izvinimo i da mu se plati odšteta. A ja to mogu s punim pravom da kažem, jer isti taj Dejan Peruničić na suđenju saopštio da sam ja na trajnim mjerama nadzora od 2015. godine zajedno sa kolegom Mandićem. Znači, ono kad vam odbijaju od plate 2-3 godine po 200-300 eura jer ste kupili auto ili ste kupili stan, ja sam na trajnim mjerama naloga zahvaljujući Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Dejan Peruničić tu nije smatrao da ima išta loše, jer su imali operativne informacije od Milivoja Katnića da Andrija Mandić i ja planiramo da udavimo Mila Đukanovića u nekom čunu na Skadarskom jezeru u slučaju da ne uspijemo da ga otrujemo u nekom restoranu na Vili Gorica ili negdje po Podgorici. Pošto sam ja na trajnim mjerama naloga, želim da objavim građanima Crne Gore, kad se bude usvojio ovaj zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, svi ćete biti pod trajnim mjerama naloga bez odluke suda. Moći će da vam upadaju u kuće, moći će da vam upadaju u bračne krevete, u WC šolje, u bojlere, u špajzove, moći će da vam prate kretanje, moći će da analiziraju vaše bazne stanice i u svakom trenutku će imati pristup vašim operativnim podacima i ličnim podacima. Znajući kakva nam je bila Agencija za nacionalnu bezbjednost i znajući da tamo nije došlo ni do kakve reforme, samo zamislite spektar zloupotreba koji će se dešavati u Agenciji za nacionalnu bezbjednost kada se bude usvojio ovaj zakon. Eliminišući javne nabavke, bukvalno dolazimo do situacije da će gospodin Janović moći da nabavlja opremu za prisluškivanje. Ja sam prisustvovao jednom razgovoru s njim, privatnom, prije nekoliko mjeseci, gdje je čovjek rekao: ja od vas samo tražim podršku da mi omogućite da nabavim opremu iz Izraela da bismo prisluškivali. Ja ne znam kakva je to muka što svi vole da prisluškuju. Što je to toliko sad važno, ko s kim ljubavi, ko kome šalje poruke, ko ga je žena zalijepila ili ga gađala kutlačom ili ko je homoseksualac. Mi smo sad u ozbiljnim problemima, jer ako budemo kupili ovu opremu iz Izraela, bez javnih nabavki, građani Crne Gore, morat ćete da idete po šumama i gorama ako želite da vodite ljubav, imate nekakve intimne razgovore, ostavljajte telefone, nuždu nemojte da vršite u stanovima i u vašim kućama, jer će sve da bude pod mjerama nadzora Agencije za nacionalnu bezbjednost. I što je još najsimpatičnije, poziv za sve građane Crne Gore, ovim zakonom se uvodi institut špijuna. Znači, imate saradnika špijuna koji prima platu za to, koji ima zdravstveno osiguranje ako se povridi na poslu i recimo, pošto sam ja na trajnom nalogu, taj špijun dođe kod mene kući u Manoviće i popne se na neko drvo tamo i vidimo ga ja i moj brat i puštimo one kuckove i uvatimo ga špijuna i istumbecamo ga i on ima pravo da traži odštetu
ima pravo da traži penziju i zdravstveno osiguranje. Zamislite što smo napravili sa zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Pa ovdje će svako svakoga da špija. U miliciji će makar između sebe da se špijaju. A sad će početi građani da se samo stalno prijavljuju da špijaju za Agenciju za nacionalnu bezbednost. Znam ja kako to ide, gospodine Butoroviću, meni je žao što ste vi došli ovdje. Vi ste ovdje kolateral. Vi ste ovdje kao nesrećni na zdravlje vama kragujevački đaci, 5-3. Razumijete? Potpuno ste tu popili metak bez veze. Zamislite, građani Crne Gore, sad postajemo špijunska država. Svako svakoga može da prošpija i još za to ima platu i zdravstveno osiguranje. I topliji obrok vjerovatno. Onda dobiju svi ujutro 200-300 eura ili 500 eura da pričaju kad i kako sauče se na Čepurki ili u Nikšić, šalju agente i tamo gdje je veća grupica, oni odu i pričaju i prisluškuju i onda prospu priču onaj Knežević je ludom, pije brmazepame, onaj se alkoholiše, onaj je homoseksualac, onaj radi za CIA, onaj radi za BIA i tako radi naša Agencija za nacionalnu bezbednost. Čitavi život je tako radila. Tako su nas prisluškivali kad smo išli kod pokojnog mitropolita Amfilohije na Cetinje. Tamo su uši bili u prodavnicu Voli, uši su bili u onu šumu tamo ispred i piše u izvještaju, ali očekujući Andriju Mandića, Milana Kneževića, Nebojšu Medovića i Slavena Radunovića, naišli smo na Borisa Bogdanovića, Aleksu Bečića i Nevenku Ćirović koja je nosila tortu. To piše u jednom izvještaju Agencije za nacionalnu bezbednost i to se nalazi u dokaznom postupku protiv Dejana Peruničića. Ja vas pozivam, oslobodite Dejana Peruničića, a ja ga molim da mi oprosti za sve što sam govorio protiv njega, jer ovaj zakon je njegovo životno djelo. Ovaj zakon je u stvari najbolja slika Crne Gore. Čitava Crna Gora ima sad da špija i to bez javnih nabavki. Znači, to je vrhunac revolucionarnog rešenja koje evo nije prihvatila ni Evropska komisija. Ali ja volim često, gospodine Butoroviću, od kada je počela Medenica da se pojavljuje, evo se pojavio sad opet prije po uru, pozvao je gospodina Šćepanovića na poligraf, ali neću time sad da se bavim. Ja volim da mislim da je ovo sve AI i onda mi je nekako lakše. I da sam ja AI, i da ste vi AI, da je ovo sve AI. Ali mi se sve čini, gospodine Butoroviću, da je ovo oj. Mi smo se pretvorili u oj aplikaciju, a ne u AI. I molim kolege iz DPS-a, nemojte sad da klonete. Ja znam da je teško, nemojte da posrćete, ne mogu sve da vas nosim. Ali crne horde na nas kreću. Oj, Brisele, mili grade, ja te nikad izdat neću. To vi svi treba da pijate u DPS-u, gospodine Nikoliću, i neću da čujem tu malodušnost, depresiju i anksioznost u vašem glasu kada kažete da odustajete od evropskog puta. Nosit ću vas koliko bude mogao, nosit ću i ovu drugu stranu ovamo, jer ja sam kao onaj mali crni dječak u centru Brisela, u onoj fontani koji vrši neke prirodne radnje. Eto, znači, ja bih samo na kraju zamolio vas, gospodine Butoroviću, da povučete ovaj zakon, jer ukoliko ovo bude usvojeno, Crna Gora izvanično postaje špijunska država i ima da se špijamo unutar familija, muž, ženu, žena, sina, sin, ćerku, ljubavnik, ljubavnicu, ljubavnik, ljubavnika. Ako nam je to cilj, onda ulazimo u orvelovsku fazu i neka nam je Bog u pomoći. Zahvaljujem.